Alhamdulillah. Alhamdulillah sahabat. King Pelagak tahun 2025 sahabat. Barang main padu sahabat. Barang bersih 100%. Sisi keluh sahabat. Merah kuning oranye metalik ada belakang sahabat. Main batu terbaik ya. Tahun 2025 batu Pelagak sahabat. Ni dia. Itu enggak gitu. Terbaik. Alhamdulillah. Rezeki ada petedah sahabat. Barang cukup cukup kakak sahabat. Ya. Kuning merah ada belakang sahabat. Batu besar betul sahabat dah. King Pelagak 2025 sahabat. Batu bersih, dinyami bersih 100%. Tak ada asap sikit ngabuk sahabat. Alhamdulillah. Si punggak kita. Kemakan. Pelagak.